kuće. Pogledajte ovih kuća. Pogledajte ovog krša od puta. Da, crna mačka pređe preko puta. Neka je. Nije ona kriva. Što narodu ovakva je sudbina. Aća. Škole, crkvene. Svakim danom je sve manje djece. A da ljudi odlaze, primećuje se samo po tome. Malo djece. A gdje će? Odoše da vide svijet. I da ostanu tamo. I da sanjaju o ovoj svojoj domovini. Da sanjaju o svojoj kolijevci. Da sanjaju. Pogledajte kako su ga zakrpili. A on je tako kos. Da. To je naš put. I pitam se, zašto je predsjednik grada Tutina, Šemko Kučević, nastradao na ovom putu? Zašto je nastradao na ovom putu? Kako je mogao nastradati na ovakvom putu? I to, pogledajte, kažu, pravit će ga sad. Pravit će ovaj naš put. Juče čujem da je to ovaj ko pravi ovaj put je firma neka koja ima jedina licencu ili to neko odobrenje da pravi ovaj put. Pa kakva je to firma koja 30 godina popravlja ovako put? Kakva? Koliko li ona tu uloži? Zna li ona da napravi temelj puta? Vidite, nije lako ovim. Ponekad imam sreće ovu zakrpu od puta što su zakrpili da napravim, a onda nastavim se. Opet rupčake. I dobro je da svakim danom ovdje nešto se ne desi. I pitam se, pa zašto ti ljudi ne izađu na ovaj put i stanu? Zašto svi ne izađu i kažu i hodaju ovim putem i zovnu tu predsjednika države Srbije? Pogledajte ove vile čovjeka koji je otišao s ovog puta i napravio ovdje. Ali šta će ovdje napraviti kad mu ispred kuće ova zakrpa? Da, zašto naš čovjek ne zna da se pomjeri? Zašto ne zna da protestuje? Zašto ne zna da izađe iz svoje kolotečine, da izađe ovdje na ovaj put, na hiljade i kažu dosta je, hoćemo put.
hoćemo put u Evropu. Ali povratni put da odemo ako treba, ako mora i da se vratimo sa tim svojim luksuznim autima. Da ih ne kršimo ovdje na ovom kršu od puta. Da vozim, pričam i snimam ovaj put. Ne znam. Morala sam da ga ovako snimim, jer druge šanse nemam da iskažem svoj gnjev, svoju razočaranost i ljudima ovdje koji trpe ovakav put i državi koja to ne odradi. Vadila sam neku papirologiju, toliko sam para dala za običan papir, za jednu potvrdu da ti dadnu iz katastera ili bilo čega, daješ pare. 20 na sat. Da, kako ćeš voziti brže nego 20 na sat? Da, krenula sam, znači, za najobičniju potvrdu ti moraš da daš 1000 dinara ili više, 1200, 1500. Za jednu običnu potvrdu ti ovdje daješ državi. A tek samo benzinskih pumpi, kažu, ima u Tutinu 5 i svaka radi. Koliko država uzima od benzina poreza, od naših auta koje mi kršimo na ovom putu. Zar ne bi moglo od toga što dajemo da dobijemo makar put? Zar ne bi moglo to da se desi? Na milijone idu, jer ovaj čovjek, svaka kuća ima auto. To je danas kao hljeb. Ako nemaš auto, onda si mrtav čovjek. I toliko goriva ti uložiš, kupiš, i polovina i više od polovine, vidite kako je tu krivo, nisko, kad naleti otud auto. Pogledajte koliko puta smo sreli znak 20 na putu. I ovdje na putu Tutin, Novi Pazar. 2 sandžačka grada. To je, ovo povezuje ih, ovo ih povezuje. Ova zakrpa. Ovo nas povezuje sa svijetom. Ovo. I šta dalje reći? U Tutinu se prave zgrade, soliteri. Ljudi iz dijaspore kupuju. Svi kupuju, jer niko ne želi, kogod je otišao sa ovog puta, ne želi da zauvijek napusti svoj zavičaj. Svi se oni vraćaju i vraćaju. Eto, vratit ćemo se. Bez obzira gdje smo i šta smo, vratit ćemo se. I eto, i da Bog da se ovaj put ovakav zaboravio. I nama, dragi Bog, pomogao i odjednom se ovdje napravio dobar put.
našla firma koja zna napraviti put, koja zna napraviti jedan ljudski, civilizacijski. Da, to su ti ljudi koji su otišli i napravili ovdje vile. Vidite, prazna kuća, luksuz, kuća prazna. Možda bi i ti ljudi mogli nešto uraditi za ovaj put, za ovaj narod, za svoj zavičaj. Bar oni su vidjeli kako izgleda put. Da, pogledajte. Put Tutin, Novi Pazar, Novi Pazar, Tutin, preko Crkvina. Put strave i užasa. Da, to je upravo put strave i užasa u današnjem vremenu. 2018. 2018. Ta virtuelnost svijeta. Svi mi danas vidimo kako putevi izlaze. Sa jednim malim klikom, klik, na internet vidiš sve. Ali ovdje, ili su se ovi ljudi navikli, ili pogledajte auta koja voze ovim putem. Pogledajte samo koje su tu kosine. Dobro, ovdje su malo i zagradili da ne bi neko sletio dole na ove kuće sa te strane, što je čista rijetkost na ovom putu. Čista rijetkost na ovom dugačkom, krnjavom putu u zemlji Srbiji, u regionu Sandžak. Da, prošla sam ja i Srbijom, ali ovakvog puta nisam puno vidjela po Srbiji. Ne, pogledajte kako je to. Ovdje su ga zakrpili, ali on je popucao. Ovdje je sve izrnjeno, kao da su stavili samo malo pijeska i završili. Firmo, nis ti ni za seoski, onaj najzabitiji put, a ne za glavni put koji povezuje dva